voin hi mei ni som hi pariat ania helai vel hi chitelui Bethlehem veng thang mong ania ti chuanin Aizawl East District PYD Pentecostal Youth Department te hian kumtin an lo ti thin dan angin tuna hian chiteluia bolhom te charfai fai hatlang kha an lo nei ta ni hela hian tu te nge lo omo en kual lok tiang tiki ta khan ma mi ten lo mani ki char hem to hel khop mai ta hian thei ta tel chan ku te ka me ka siat an lo char phi bag garbage bag khat ni thum li nga ru sari riat to a khwa bag du an lo char to ni chuan ki lai tang hian natlang kha hoina hian in mi zarual vel PYD an thok suak ani pastor bial riat atang thok suak te nia chuan in hei chitelui hi Aizawl lui poi mo nia zol khosira luang del chitelui pui alo luan na zol kholam thei duayan ti ta kha a oma hla ti chuan tu la chuan zol khosira luang poni to lo zol kho chunga luang ani ta ni mo en thazel chinang bol ho PYD te hian environment hum halna ko nga hian he ta hian pennet lam ho tu pa chuanten jonin lo cover charger bokani yang kan en thazel chinanga hemi luidung luan hian PYD te an om thata ni an en thazel chinanga zong chuan kan la seng chuang lowanga amaro chu lema zong in ti sim teang boina hian kal chin simila chitelui hi lui poi mo ni ya hei tui po la tam diau maya pastor bial sang te kha insem darin ti hianin antitani lehla hianin hei ki chuangi po om ki chuangi hian PYD te natlangi a horon ho zi ani alomam khop mai hei athuam fam kim den mo kan en thuak parang hei ni ve ro a phe khok po a thara thak tui dai po engma har san na om lo ki chuangi hian thu thatap te min soi thak sak thina alomam khop mai hela hian kan district PYD fuai tu loma oma chon hei aloma tho ania la lom zuala PYD Environment Protection Committee a hian chairman an tani hei mai chairman ti om wa hi hian ni po hian min ho tha he ta hianin hian hei lampang lui han peng sawa te hian ti hianin level mit khoi bial nge Bethlehem bial le bazar bial velte khi la jan ron char thaboka hei ro sur zo himania chu ti chung po chuan char tu chu la tam khop mai kan lui te kan dim vak lo ani hei la vum ther thur mai ni hei char to china kha om maya en zelanga level te en le zel chin te am ta hi ma tla te chung kwa an lo om hei an ni hi Bethlehem veng thang lama rong bol tu om mek kan nia an chung kwa in hei an chung kwa ti mai la ani vek mai hei bol ho hei ti za ti bek khat ni thum li nga ruksari riat ko som ka som ni som pa som pariat bek som pariat som pa khat deu tharin lom to bokani chitelui hi amu nam ve khan ta him ki ma thu lai vel achang te khwanin thu na tang kha thu ta alui lung tuan thain oma thang hen ko khop mai ni PYD te malak na nom khop mai kai kristaril ruwa bible nen pathian thu ne na li suwa zirti na nen po a in me ni leilung hi kan chen na tura min pe ka nia chuwang chuan leilung le achunga thilom te khum hala duata mangaya enkola dim doi hi
ring tu dik tak te ti dan tu ra ni reng ani ti te kha ta lang deuh du tel ila thau me ale hey khai mafela tin ko mafela district PYD secretary charlai awa char na sabe hey khai rong bon la pi kan cha kan ni hi oh aro pui hle mai hela hianin hela vela mi hi lo char kho mani hey char rum ther thur to mai khai hei PYD te ti om reng ani ya district PYD hroi tu te hawa hetianga kan lui tuite hum halla thian thiang lim tura malak na thatak om hi ro pui khop mai ai zar pharna hi thuya ka kal vek seng don lo he helai hian interview te polo om mek boka pennet lama tangin chuanin kan soita kangin chite lui hi aizol lui poimo ni ya la chuan zol khosi ra luang del kan ti thin khania mase tu na chuan zol kho chunga luang ani to ni aizol kho pui chung nge ya kan lui tui ni ya ram changkang te kan en thina ram changkang a chuan khungla ya Germany ya te hun sang an kho pui chunga lui luang tlanga hi sangha te nungcha chitin reng te nen thiang hli me min om thina chu tiang chuan he chite lui po hi generation thari chon chuange kan tum tu ra ngai ta ila chu tiang hum halna chang sia PYD thalai rual te pakom khop mai ms apo bom tam taka sar toy char le dona bom thar nen garbage bag thar nen ron chuk thale a hei hi republic bial lama bi an soi tu poi mo ni ya ki te ho te po bethem bial lam te voina na tlang te hi kan soi nge at pia tangin zema bok bial chuan zema bok not bial chom pui bial bong kon bial bazar bial bethem bial upper republic bial mol pui bial chung bial pariat te chu ni ta ni bial riat bial pastor bial riat natang aizola district pani oma north mizoram om leya north mizoram hi bial riat tho an ni le ta ni chuan aizol kho pui chunga chuan bial pastor bial som paruk kan nei ta mizoram district panga kanom North India huap chuan district som pakhat review kha bi mai te in kha bibi tem kha oin chun jom le lok teang hei minute som panga vel bor aliam le nuwa chuan khila khianin bolho charkhom to sa kha da khom zel ta thu da tangin thu lama tangin non thiar khoma chakla ma tangin non thiar khom boka ki tigen ip engzat nge ip som thum chuang chu om tong ki ai kan ho tu ten an lo vil zela ti chuanin hei hi na kina motorin apai na huna pai tur ni non ta ni he lawa hi ki som mi te ho te ra hian upper republic bial lamte ki ta som te hobin khoi bial nge ni anon chuk tha mek boka helai poin bol ho ki ta po hian lei hnuai a hian an che khom na salu tuk to bol lo hi anon chiar char fai da duak to hemi alui dung kilometer hi chung vel borang hi chuan char fai don ani khai hei hi bethem veng thang atrangan tlan tha le khan ta chung hoya chia chuan RV ang dewin kan nom khom ta thanglama hian pastor bial level an chuk kha chaklama hian tiang vel bok ti khanin ta hen to khom lenga bol hoi ron char khom vekanga
ti chuanin voina tan chuan hemi leia tanga a chaklam kilometer ni vel thanglama kilometer hi bor vel anga khachu faile duak ri don ani chu enkol fai zel tu ani ta kha poimo me he hala hian chita lui te boron hleu thani hi chen chuan Tawam khop mai ki takin non chukha zela bazar bialte Zembok bialte Zembok not bialte Bethlehem bialte chuam pui bial ti velte mol pui bialte ha natang muk mai ni voin pisa sol ni te ni boka helai po hian te po hi sarnen to hel khop mai wena kan thil ti hian zoram tan azol phu pui tan ra tha chonge be seila hetianga PYD Environment Protection Committee Aizol East District te anan che chuak hi lomom tak zet ani